Veliki pozdrav! Ja sam Nenad, trener iz Bosch ručnih električnih alata i u ovom videu želim da vam pokažem kako možete skratiti unutrašnja vrata na odgovarajuću meru koristeći Bosch akumulatorske alate i odgovarajući pribor. Za ovaj posao koristit ćemo Bosch akumulatorsku kružnu testeru GKS 18V-57G sa odgovarajućim listom testere koji će nam dati čisti kvalitetan rez, kao i još dodatnog pribora o kome ćemo nešto više reći u nastavku ovog videa. Pa da krenemo sa poslom. GLM 50-27CG jedan je od najnovijih Boschovih laserskih daljinomera na tržištu. Robustan dizajn, maksimalna jednostavnost upotrebe, kao i zeleni zrak koji omogućava bolju vidljivost, odlični su preduslovi za svakodnevnu upotrebu. Za postizanje vrhunskih rezultata pri sečenju kružnom testerom pomoću Bosch FSN vođice, moguće je prilagoditi gumene trake listu testere. Ovo je veoma važno raditi svaki put pri zamjeni lista testere. Listovi testere imaju različite širine rezanja, a profesionalno rješenje je mogućnost prilagođavanja tačnoj širini sečiva. U videu ćete vidjeti rezultat. Kvalitetan i čist rez ne samo zahvaljujući profesionalnom listu testere, već i zahvaljujući tome što je rez zaštićen od kidanja. Bosch nudi pravo rješenje za svaku radnu situaciju, kao kompletan sistem. Drugim rečima, odgovarajući list testere za svaki posao. U našem slučaju imamo dva osnovna zahteva. Prvo, da izaberemo pravi list testere za kvalitetan, čist i estetski lep rez unutrašnjih vrata i drugo, da izaberemo list testere koji je po efikasnosti najpogodniji za akumulatorske kružne testere, odnosno list sa kojim postižemo optimalan broj rezova po jednom punjenju akumulatora. List testere Expert for Wood sa 48 zuba, sa geometrijom zuba sa promenljivim gornjim nagibom, sa Mikrotek tehnologijom i zaštitnim premazom koji sprečava koroziju i smanjuje trenje, donosi nam najbolje rezultate u smislu profesionalnog kvaliteta reza. Simbol akumulatora na listu testere znači da je ovaj list testere najprikladniji za upotrebu sa akumulatorskim kružnim testerama. Njegov izuzetno tanak rez može smanjiti trenje, čime se postiže ušteda energije i laki i čisti rezovi. Ovaj list testere je do 30% tanji od konvencionalnih listova testere iz serije Expert i nudi odličnu izdržljivost i preciznost prilikom sečenja. GAS 18V-10L je zaista odlična opcija za rad u stanu, poslovnom prostoru i sl. Mali ali moćan akumulatorski usisivač sa tehnologijom rotacionog protoka vazduha, kao što možete vidjeti ovdje u videu, da jača prašina pada u posudu, a sitna se rotira i ne taloži prerano na filteru produžavajući mu vek. Odlične performanse usisivača obezbeđuju usisavanje 99% prašine. Oba akumulatorska alata su deo Boschove 18V porodice sa odličnim odnosom performansi, ergonomije i cene. Iako je kvalitet reza, kao što vidite na video snimku, veoma visok i rez je veoma čist, za završnu obradu možemo koristiti jedan od Boschovih sunđera za brušenje. Postoji nekoliko različitih brusnih sunđera, međutim, mi ćemo koristiti onaj za površine i ivice i to za super finu obradu. U ovom videu smo želeli da pokažemo šta Bosch nudi za vaš rad i vaše projekte i kako da postignete pravi profesionalni rezultat. Za ovaj posao koristili smo akumulatorsku kružnu testeru GKS 18V-57G sa vođicom FSN 800 i raznovrsnim sistemskim priborom, kao i sa specijalnim listom testere Expert for Wood koji je namenjen za rad sa akumulatorskim kružnim testerama i sa kojim možemo postići dvostruko više rezova i to čistih rezova sa jednim punjenjem akumulatora. Toliko od mene za ovaj put, veliki pozdrav i vidimo se u nekom narednom videu.